लेट्स कम टू यू नाव. काँग्रेसमॅन गळ्यान बीजेपीचो पट्टो घालून गेलो म्हणटा. 50 दिसान 50 गोंयकार मेले ऑन रोड्स. दिस इज द काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट गोवन्स वॉन्ट. मनोज परब म्हणटा आपल्या सपोर्ट करून व्हरता. ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. वाय अमित पाटकर इज बिहाइंड सेजा गोवा वेदांता? वाय नॉट अदर कंपनीज? No, you have misquoted my statement. I didn't mean that. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या आमी सपाटो लायला मुलाखतीचो आसा आनी आमी मेळ्यात दोन काँग्रेस लिडरांक. एक आशिल्ले ते म्हणजे रमाकांत कलब, तेजे उपरांत मेळ्ळे एल्वीस गोम. सो काँग्रेसी मदींच थोडी जी दुसपूस आसा तेजे विशीं उलोवपा खातीर आनी काँग्रेसीची इलेक्शन स्ट्रॅटेजी कितें आसा तें उलोवपा खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले आसा अमित पाटकर, गोवा प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस. देव बरें करूं सर. नमस्कार. म्हणजे तुम होप यू आर नॉट एंग्री ऑन अस. काल एल्वीस गोम्साच्या इंटरव्यून तुमकां मातसो धुनूय काडला. ना तशें ना. आय थिंक एल्वीस गोम्स हॅज शेअर्ड हीज पर्सनल व्यू. एनीवेज वी वील टॉक टू हिम. ते आमचे भितरलें इट इज अवर इंटरनल मॅटर. आमचो घरचो प्रश्न आहा आनी वी वील डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट. बट एल्वीस गोम्स बीइंग अ सिनियर लीडर हू हॅज बीन अ state convener for a political party, I expected that any grievances घरा भितर उलोवप आसता. तुमकां सांगूं ना ताणी हे सगळे गजाली? No, he met during the screening committee meeting. He met our in charge also. So after that, when the PEC also happened, that day also he has met. So anyways, Elvis Gomes is our good friend. And we will talk to him and sort it out. Are you counting him in your campaign? No, see, that is up to the screening committee, up to the CEC to decide on who will be the right candidate. But one thing I can assure you that fought winnability and loyalty also. These two factors will be considered. See, there is lot of anger. लोकां भितर आज राग आसा. पीपल आर फेड अप विथ दीस करप्ट BJP गव्हर्मेंट. जे नरेंद्र मोदीन 2014 ज्यो प्रॉमिसीस दिल्ल्यो 10 वर्सां जालीं. अपार्ट फ्रॉम पोलरायझेशन, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग हिंदू नरेटिव्ह, कांयच जाल्लें ना. आज भुरग्यांक जॉब ना, आज म्हारगाई वाडल्या, पेट्रोल पळय खंय पावलें. सो आय थिंक दीज आर द क्रुशियल पॉयंट्स जे ह्या इलेक्शनाक वील प्ले अ इम्पॉर्टंट रोल. आनी म्हाका खात्री आहा की जे आमी आतां गोंयभर भोंवल्या, पीपल आर गोइंग टू बी सायलेंट दिस टायम. बिकॉज लोकांनी काँग्रेसीच्या टायमार सरकार पळयलां आनी ह्या 10 वर्सान BJPचे नरेंद्र मोदीचे सरकार पळयलां. इतलो फियर मनात घालप लोकांच्या, आय थिंक दीस हॅज नेवर हॅपन्ड. आनी आज प्रत्येक मनशाक एक भयाचें वातावरण करून दवरलां आनी पीपल आर फेड अप विथ दॅट. वी आर इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री. लोकांक आज फ्रिडम जाय. Freedom for press, freedom for speech, everything, which slowly this government is trying to take away, and people are going to be silent voters this time, and I'm sure that they are going to throw this corrupt BJP government out. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसके पैकेट में होगा +F साइन. इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. ओके, कॅन्डिडेट काउंट सांगा. सावथांतल्यान कितलीं नांवां गेल्या, नॉर्थांतल्यान कितलीं नांवां गेल्या? न्ही, सी, our party has a procedure. So whoever was willing or aspiring for candidate, we had asked for applications. आमकां साऊथ गोवांतल्यान 8 एप्लिकेशनां आयिल्लीं आनी फ्रॉम नॉर्थ गोवा we had received 8 applications. So altogether 16 applications. This shows that everybody wants to fight on a Congress ticket and everybody feels that Congress can win. That is why we got 8 applications. vis-a-vis तुम्ही BJPचे जर पळयत जाल्यार आय बिलीव पयलीं एकूच नांव गेल्लें, श्रीपाद नाईक. मागीर सडनली तांणी राती आयतारा मिटींग घेतली ऑफ प्रदेश इलेक्शन कमिटी एंड दे एडेड 3 more names. 4 जाण नांव गेल्या. So why, if they, that means it shows that तांचो MP, if they are saying गेल्ली 25 वर्सां ताणें काम करूं ना, they know that he might be, he is a failure or probably people might not accept him, म्हणून आणि 3 नांवां ऍड केल्या आसतलीं. तुमची फिगर सांगू ना. सो कमिंग बॅक टू आवर फिगर इज जी नांवां आयल्या ताची आमची 1 राउंड ऑफ स्क्रीनिंग कमिटीची मिटींग जाली दिल्ली.
where आमचो CLP was also a part, आमचो incharge also was a part, आणि we have expressed the sentiments of Goans, sentiments of people on ground कितें आसता we have conveyed. So in that there are about 2 names which have been shortlisted from North Goa, and there are about 3 names which have been discussed from South Goa. Now it has gone to the CEC. We'll have one meeting with CEC, and probably very soon, once the CEC is done, candidates will be declared. सो आम आदमी पार्टीचे तातूंत कांयच येना कंट्रिब्युशन ना सिलेक्शनाक. यू हॅव आस्क्ड देम की बाबा ही नांवां आमी घातल्या तुमी ओके आसा काय ना म्हणून? See, Aam Aadmi is a different political party. Today, जो देशान माहोल जाला, जो देशान जे opposition parties आसा, today everybody has come together to defeat the BJP. Earlier, being a political party, they had declared their candidate also, but then with serious rounds of meetings, तांच्या state president, तांचे at Delhi leaders, various meetings down, then we came to a consensus decision that we have to defeat the BJP, and Aam Aadmi Party is a part of India Alliance, and Goan we convinced them that ह्या this time कॅन्डिडेटांक सिलेक्ट करतना आम so आदमी ताणी पार्टी तांचो जो point of view आसा in terms of candidates, they have shared their opinion. We have considered those, and during our discussion we have discussed that what are the parameters, what is I mean ताजे plus minus कितें आहा ते all we have स्क्रीनिंग discussed. कमिटीन ते नाशिल्ले, दे वर No, we have put as a party president and as a CLP leader and as in charge, we have put all points, गोंयकाराचो sentiments, our India Alliance partner, तांचे all these points we have put across to the committee. सो 3-2 नांवां सांगतलो काय नांव सांगना? No, let's wait. No, very soon there is a पेपरार process. येत आसा म्हणून No, नांवां. there is a There's some see, leakage paper- from your, either you or Yuri, both of them, any of them are telling newspaper. No. Why we will tell? I think तुमीचेच see, गोंयकाराचे. newspaper speculation हे करीत असता. I have seen certain newspaper where they quote one names, other newspaper are quoting some different names. So newspaper खंयच्या पेपरान सारकें हाडला? journalism मीडियाचे कामूच ते. They want sensation, so they will create sensation. Congress party is sensible party. We have to be very sensible when it comes to the sentiments of the voters of Goa. So we will take the right call of giving a proper candidate जो गोंयकारांक जाय. आज अशें म्हणजे आज स्थिती अशी आसा की तुम्ही साऊथ गोवा घ्या किंवा नॉर्थ गोवा घ्या, आज ह्या BJP सरकारान गोंयकाराचें अस्तित्व जें आशिल्लें पळय तें खंय तरी नश्ट जावपाक लागलां. गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस. गोवा डेमोग्राफी वायज, जियोग्राफी वायज, तूं सकाळी भायर सरल्यार दनपारां एका बॉर्डरी वयल्यान तूं दुसऱ्या बॉर्डरीर पावता. सो एडमिनिस्ट्रेटीव जियोग्राफी व्हेरी स्मॉल स्टेट. विकसीत भारत पळय हे म्हणटात की गोंय विकसीत इन टर्म्स ऑफ लँड जावचें ना. आमचे कडेन लिमिटेड लँड आसा, पूण ती लँड हे काबार करपाचो प्रयत्न चल्ला. जी गोंयची हेरिटेज, जो गोंयचो कल्चर, जो इट इज डिफरंट. पंडीत नेरून सुद्दां म्हणटिल्लें अजीब है गोवा के लोग. सो तें आमचें अजीबनेस पळय आसा पळय तें खंय तरी आय फील दॅट इट इज getting spoiled or it is diminishing. So I think it is the need of the hour that people of Goa this time will throw the BJP out at center this time in 24, and coming 2027 I'm sure and confident that Congress party is going to form the government. एक म्हणजे गोंय बारीक जाला आणि एका पॉइंटारसून दुसऱ्या पॉइंटार रोखडेच पावू शकता. दॅट इज वॉट इज युअर स्टेटमेंट, अँड थँक्स टू BJP अशें म्हणटा, बिकॉज आतां जुवारी ब्रीज जालो, बिकॉज वन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वन पॉयंट वीच दे आर किपींग ऑन देअर अजेंडा, की BJP आयली म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर जालो. जुवारी ब्रीज जालो येदो मोठो, थंय गोंडाळे ब्रीज जालो, ब्रीज जावन गोंय बारीक जालें, एका पॉइंटारसून दुसरे कडेन रोखडें पावता. No, you have misquoted my statement. I didn't mean that तूं BJPच्या काळान पेडणेच्यान काणकोण बेगीन पावताली. पयलीं आमी पावताले. टुडे आतां यू चड हॅव बेगीन पावता? नो, यू हॅव टू अंडरस्टँड. तूं परवरी पावलो की परत बॉटलनेक मरे. सी, एनी डेव्हलपमेंट वीच यू आर डुईंग, इट हॅज टू बी अ प्लॅन डेव्हलपमेंट. फक्त करप्शन पॉयंट ऑफ व्यू तूं जर तर न्हंयचेर ब्रीज बांदतलो आनी मागीर ताजे बॉटलनेक जर तर तूं टॅकल करचो ना, देन हाव वॉट कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट आर वी टॉकिंग? तुम्ही आता ब्रिजीस बांधले आणि यू ट्रॅव्हल फ्रॉम पॅन्जिम टू मडगांव,
यू मस्ट बी फेसिंग दॅट प्रॉब्लेम. द मोमेंट यू क्रॉस शरायू टोयोटा तूं थंय अर्दवर उरता मरे इन दॅट ट्रॅफिक. The moment you cross Atal Setu and you try to reach Kokero Circle, you're stuck for hours. You don't know when you'll reach Mapsa. So, in a developing country, planned development has to happen, not haphazard development. Now, these highways which are built has got an hidden agenda. This is all happening for the coal transportation. तूं internal partsan वचून पळय आज गोंयान गोंयकार कितले मरता. आमी जेन्ना लास्ट विकाक डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक जेन्ना घेराव घातलो तेन्ना इट वॉज सरप्रायझींग की 50 दिसान 50 गोंयकार मेले ऑन रोड्स. सो दीस इज द कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट गोवन्स वॉन्ट की गोंयकारांक रस्त्यार मारप. जे ब्लॅक स्पॉट आशिल्ले तेय तांणी आजून काडूना. सो दे इज लॉट टू डिस्कस अबाउट हाव दे आर डिस्ट्रॉईंग गोवा. आय मीन झोनींग प्लॅन वॉज वन एग्जाम्पल. पयलीं 16B हाडले, मागीर 17(2) हाडले, मागीर आतां झोनींग प्लॅन म्हूण हाडले, मागीर आतां तांणी ते 39A. सो दीज आर वायन, ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. गव्हर्मेंट शूड सीट डावन एंड आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट येस, एज पॉप्युलेशन ग्रोज, पॉप्युलेशन इनक्रीजीस, एज टायम गोज बाय, यू नीड टू हॅव अ प्लॅन डेव्हलपमेंट. तुमी बसा आनी सारको रिजनल प्लॅन करा मरे. वाय वी वॉन्ट दीस शॉर्ट टायम solutions for bags or for what? So, but this spatial, everything comes down to spatial status. And I remember Congress party giving assurance on spatial status, which was later never fulfilled. Then the same assurance was given by BJP, of course, and they never fulfilled. But Congress also gave the assurance. See, Congress party, UPA 1, UPA 2 was a coalition government. When Narendra Modi came to Goa, जेन्ना ताचे विजय संकल्प यात्रा जी फर्स्ट यात्रा गोंयच्यान चालू जाली, आय रिमेंबर ही मेड अ पब्लीक स्टेटमेंट दॅट गोवा विल गेट स्पेशल स्टेटस. डबल इंजीन सरकार हांची आतां 10 वर्सां जाली आसा. वाय इज इट टेकिंग 10 years फॉर देम टू टेक अ कॉल? अरे तुमच्यान सादी गोंयान जी एक इंडस्ट्री आशिल्ली मायनींग ती वाचोवपाक जाली ना. तुमकां आतां ते ST भाव जे बाबडे झगडटात फॉर द ST पॉलिटिकल रायट्स ते तुमच्यान जायना. So BJP is only a propaganda machine. फक्त how do you defend Congress? Congress ही सोनिया गांधीन मडगांव सभेन सांगले स्पेशल स्टेटस दिता, तुमचे डबल इंजिनूच चलता. काँग्रेस सरकार आशिल्ली म्हणून आज आमचे गोंयचे अस्तित्व उरलां. तेन्ना राज्यान गोंयाचें सरकार नाशिल्लें. बट द देन गव्हर्मेंट डिसायडेड टू मर्ज गोवा इनटू महाराष्ट्र. इट वॉज काँग्रेस हू गेव अस दॅट रेफरंडम. And people of Goa decided that yes, amka merge There's जावपाचें. United Goans which supported and campaigned and kept Goa separate. Let's not go to 60s. No, I'm coming to your question is that Congress party gave what people of Goa wanted. Opinion poll Congress party लागून मेळ्ळो. Statehood Congress party लागून मेळ्ळें. कोंकणी जी आमचे अस्तित्व माय भास आसा ही काँग्रेस पार्टी लागून मेळ्ळी. There are so many things. If you see, जेन्ना लोकांक SEZ नाका आशिल्लें, काँग्रेस पार्टीन डिसिजन फाटल्यान घेतलें. लोकांक रिजनल प्लॅन नाका आशिल्लो, स्क्रॅप करून डिसिजन. सो काँग्रेस पार्टीन आज मेरेन लोकांक जे जाय तें केलां. आफ्टर एजिटेशन्स. But we had the courage. Official language. Congress party had the courage to take our own decision back, respecting the sentiments of people. अशें ना की थंय एजिटेशनान इट वॉज ओनली एजिटेशन आनी काँग्रेसीचे लोक आशिल्ले. इट वॉज नॉट दॅट की थंय फक्त ओपोजिशन आशिल्लें अशें ना तें. सी दीज आर इश्यूज वीच आर पर्टेनिंग टू द स्टेट सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, वेर गव्हर्मेंटान समज एक डिसिजन घेतलें आनी तें लोकांच्या हितान ना, लोक समज जर ते ओपोज करतात, काँग्रेस हॅड द गट्स टू टेक इट बॅक. ओके, लेट्स कम टू यू नाव. दीज आर पर्सनल एलिगेशन्स अगेन्स्ट यू. एक ब्लॉक जंय जंय लोक शिफ्ट जाले, एक मडगांवचें एग्जाम्पल घेता, दुसरे शिरोडेचें एग्जाम्पल घेता. खूब कडेन खंय ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा पूण ब्लॉक ना, खूब कडेन ब्लॉक आसा पूण प्रेजिडेंट ना, खुबशे कडेन दोनूय ना. आनी देन स्टील यू आर गोइंग टू फेस द इलेक्शन. न्ही, पूण हे एलिगेशन करपी कोण, मिडिया काय कोण? नो, बट लेट्स टॉक अबाउट द फॅक्ट. तुमचे कडेन फॅक्ट इज पीपल हू आर सिरियस इन पार्टी, पीपल हू आर वर्किंग फॉर पार्टी. Everybody knows what work is going on ground. So political strategy, I will not come out in media and say.
Not having block couldn't be a political strategy. Coming to blocks, I think first time in the history that booth committee and booth management process has started. Out of 1,722, 90% of the booths we have a committee there. Already training sessions have started. I mean, to train the booth committee people how elections are fought, what is the current scenario of political scenario which is hampering lokanche common life, how you have to fight election scientifically, how you have to study the health of a booth, how you have to man mark your voters, how you have to on the polling day, which are the houses, which are the voters whom we have to get them out, election logistics. Yes, in training sessions it is going on. First, I as a candidate, I am telling you, these were the shortcomings of the party which probably didn't happen in the last election. So we have taken it as a positive thing and we have tried to implement it. This week we are having about 3 training sessions, 3 training programs. So पार्टीच्या दृष्टीन जे इलेक्शनाक पळय तयारी करपा ती चालू आहा. And it cannot be a propaganda where we'll come out in public and put those photographs or on social media. That is a political strategy. Coming to your specific question about Shiroda and Madgaon, I don't know who has given you this input, but Madgaon, we have a strong, probably we might not declare as a block president, but our strong committee is there who is working on the ground. When we had the program of Fatlais and Don program, that full committee is working. We have a political strategy there in Madgaon, and this time you will see in Lok Sabha elections that we pull more votes than the BJP in Madgaon. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस एफ साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। Goa Forward Party is eyeing for Madgaon, and Goa Forward Party is your alliance partner and seems to be natural alliance partner by now. No, see, Goa Forward Party is also a regional political party. They have their certain agendas, but when it comes to fighting at the state level assembly elections, doganche vichar meta. That is why we had a pre-poll alliance with them in the last assembly election. In assembly also you have seen that they are fighting with common voice. लोकांचो जो आवाज असतो strongly we all put together in the assembly. Coming to Lok Sabha, we are in talking terms. We will discuss them with how they can help us in wherever they have stronghold. And I am sure that this Lok Sabha election, both seats, हांवें पयलीं सुद्दां सांगिल्लें की ह्या फावट आमी दोनूय सिटां जिखता. As time goes by, you will come to know that Congress is winning both the seats. You see how BJP was rattled when Aam Aadmiचे जेन्ना Aam Aadmi candidate declare केलो तेन्ना BJPन तमाशा केलो. When alliance जेन्ना जाले दोगांचे तेन्ना they were so rattled की तांचे ex candidateक tweet मारचे पडले. So that shows that they are disturbed. North Goa also is the same situation. North Goa, they said undisputed आमचो sitting MP is the candidate. Then why suddenly 3 names had to be propped up in last 2-3 days? That shows that there is some anti-incumbency, or they have probably tancho internal survey is showing that they are losing both the seats. That is why they have to. Goa Forward is our alliance partner, and he will support us in this. अजून support करू ना. No, he is there. No, he said it. ताणे झाला जर सार्दिनाक जर ticket दिली ताणे जाल्यार ताजो personal view कितें आहा तो मांडला, but regarding when it comes to fighting election about a candidate and all, once आमचो एकदा process let it come to at the final stage, then we will discuss with him. सार्दिनाक ticket दिला आपण support करतो ना म्हटलं. No, that is a statement which he has given, but I am sure that Vijay Sardesai's main interest is to defeat the BJP and not his personal this thing. So I am sure that he will fight with us with one voice to defeat BJP. एक आता नॅरेटिव्ह सेट जाला आसा, जय श्रीराम आसा किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजां विशयी आसा, आनी आमी पळयलां की एक फॅन फॉलोवींग तयार जाल्लें आसा. आय एम आस्किंग दीस क्वेश्चन टू ऑल द काँग्रेसमॅन. कॉमन प्रश्न जाल्लो आसा की फॅन फॉलोवींग जाता आनी ते फॅन फॉलोवींग आर इन सपोर्ट ऑफ BJP, नॉट इन सपोर्ट ऑफ काँग्रेस.
ना सी आय डोंट बिलीव इन दिस बिकॉज जेन्ना वेन इट कम्स टू रिलीजन प्रत्येक मनशाचे सेंटिमेंट्स डिफरंट आसतात. जे लोक आतां BJPन कितें जालां, BJP हॅज रियलायज दॅट दे हॅव फेल्ड ऑन ऑल देयर कमिटमेंट्स, फेल्ड ऑन वॉट एवर प्रॉमिसीस दे हॅव मेड फॉर लास्ट 10 years. मोदीन ज्यो प्रॉमिसीस दिल्ल्यो त्यो एकूय फुलफील जालना. सो वॉट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटीव? बेस्ट ऑल्टरनेटीव इज टू लोकांचे सेंटिमेंट टच करप, इमोशन टच करप. वॉट इज दॅट? दॅट इज द रिलीजन. So they are trying to polarize and get religion into the electoral politics, which I think will go against them, because I'm a Hindu. म्हाका अभिमान हा की रामाचो अभिमान हा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाचो हा. पण वेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, अरे ज्या रामान पॉलिटिक्स नाका म्हणून, राजकारण नाका म्हणून 14 वर्सां जेन्ना वनवासाक गेलो, ते हे BJP त्या रामाक आज वापर करता. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजान सगळे धर्म, सगळ्या लोकांक घेवन एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन करपाचे ताजी धोरणां आशिल्ली, ताका तुमी यूज करून आज राजकारण करता. academic things, but do you think नो सेंटिमेंट्स ऑन द we have ग्राउंड, seen पीपल आर नॉट विथ BJP. शंभरांनी लोक वता, मोर्चान सामील जाता, शंभरांनी हय, पूण ट्रेनीन बसून अयोध्येक वता. that is the emotions and sentiments of a people towards one religion. Convert into votes for them. No, I am telling you, there are so many congressmen also who have gone to see what is happening. So it is not that काँग्रेसमॅन गळ्यान no, but BJP पट्टो घालून गेलो म्हणटा. no, पण म्हाका एक सांगा की BJPन जे राम भगवान राम आणि छत्रपती शिवाजी महाराजा हायपोथिकेट केला तांचो तो, अरे तो हिंदूंचो हे मरे. हाऊ कॅन BJP claim that? I think they should not get into this religion politics. Today you are here to serve the people. लोकांचे सोशल तुम्ही काम करपा लागून हांगा आयिल्ले आसा राजकारणान. सो लोकांक ज्यो बेजीक फेसिलिटीज जाय, लोकांक जे आज इन अ डेमोक्रेटीक वे ज्यो तांकां ज्यो मेळपाक जाय तांचे अधिकार, ताजेर काम करपाचो प्रयत्न करात. नॉट फॉर पोलरायझेशन जावचें ना म्हणटा. ना जावचें. आय डोंट थिंक सो, बिकॉज पीपल लोक आज हुशार जाल्ल्या आणि विथ दीस सोशल मिडिया स्प्रेडींग ऑल अक्रॉस, टुडे पीपल हॅव रियलायज की हे 10 वर्सां पळय तांणी जी बंडलां मारली, जी फोटींग आश्वासनां दिली, this time it is impossible, next to impossible for BJP to convert that and use polarization of votes and converting into votes for them. I think it's really difficult. Last, एक aspect which is your favorite, Revolutionary Goans Party. They are contesting. They are on field much earlier to you. तांचे वचत थंय सिंबल लागिल्ले आसा. बाय द वे काँग्रेसचो एकूय हांवें होर्डिंग खंयच पळोवना. सद्या RGPचे होर्डिंग दिसता, BJPचे होर्डिंग दिसता. Are they going to be spoilers for you? See, when आमचो alliance जालो, तेन्ना I made a public appeal, and I again make an appeal through you, that we all have come together to defeat the BJP. BJP time and again तूं जर पळयत जाल्यार systematically they have realized की जे 67-66% लोक ह्या सरकाराच्या विरुद्ध जे आसात तांकां जर तर तूं systematically फोडले जाल्यार then BJP can get a passing way. पूण 2022चे इलेक्शन जर रिजल्ट तूं पळयत जाल्यार BJP पास सुद्दां जावना मरे. BJPक 33 मार्क पडल्या. पास क्लासान सुद्दां ते पास जावना. They have failed actually. So my appeal to all these people, not only for RG, there are some independent MLAs also who went into this election asking vote against BJP. एक रेजिनाल्ड घे, एक आंतोन वाज घे, डॉक्टर शेटिये घे, who are 3 independent MLAs who have won asking votes against BJP. So I appeal to them also, I appeal to RG also, that today जर BJP जर खरेंच म्हणजे तुमकां खरेंच जर तर BJP हरोवपाक जाय, your first aim is to defeat this corrupt BJP government, then we all have to come together. So you There's should no support point of that is what they are also saying. ते म्हणटा आमकां सपोर्ट करा म्हणटा. मनोज परब म्हणटा आपल्या सपोर्ट करून व्हरता. आणि कितें करून Are you make them part of India Alliance and give them please the understand that this is a national election. This is a general election. There are 2 national parties, BJP and Congress, who are fighting this election, and there are
other political parties, national parties and also regional parties who are supporting this alliance to win. Now with a 9% of vote share, if he says ki तुम्ही आपल्याक support करा, I think what logic he is talking, I don't know. If he is serious की खरेंच जर ताका दिसता की बाबा बीजेपीक हरोवपाक जाय जाल्यार ताणें आमचे बरोबर येवचें. आनी सी लास्ट 2022 scenario was different. People got misguided. I think people have realized what mistakes they have done in 2022, which gave chance for BJP again to come back to power. And I'm sure that voter this time will not repeat that mistake. यू आर नॉट मॅन ऑफ वर्ड्स. तुवें आमकां सांगिल्लें की मनोज परबाचेर केस घालता म्हणून डिफेमेशन, आपल्याक मायनिंगेचेर कितें कितें म्हटलें म्हण कांय घालूं ना अजून म्हणून. चालू आहा ते कोर्टांतल्यान ताका नोटीस वतली मरे घालूं ना म्हण. या that day only we have initiated it. यू आर गोइंग टू सू मनोज No, परब. that let court decide, no. You are going to issue him a notice. We see whatever facts he put before the media, basis those facts we have filed a case. So that law will take its own course. And I have also filed one more complaint in the department that before taking the press conference on the day, how the documents were revealed without even asking for RTI. So that whole picture will be out. What according to you is the picture? Let it come out in public, Mare. So let people of Goa also know. You tell people. No, I have told you that day I have explained it very clearly. I have got nothing to hide. B team of BJP म्हणटा. What I have told you that if not only him, any other people, if they are serious in defeating the BJP, then I think they all have to come on board. We may it be Congress, may it be Aam Aadmi Party, may it be Goa Forward, we all have come together. Then you file a defamation suit against No, that them. was because Another he has end you are saying, come and join me. See, one thing is he has made personal allegations. He has fooled the people of Goa with wrong facts. That is a different issue, and when it comes to fighting as a political party, it's a different issue. There he has not attacked the Congress party, he has attacked me personally. So let that matter go on in court, no? Let people of Goa know that what are the facts. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस जिसके पैकेट में होगा +F साइन. इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. They are also saying की तुम्ही फक्त सेजा गोवा और वेदांताचेरूच अटॅक कित्याक करता. Why Amit Patkar is behind सेजा गोवा वेदांता? Why not other companies? So अडानीक आणि जेन्ना जिंदालाक अटॅक केल्लो तेन्ना Right now mining is equal to no, Seza when Goa. the first we attacked Adani, then we went to Jindal because they have not paid close to thousands of crores to the state government. And I have got Vedanta is my friend. Vedanta. Yeah, I mean in business fraternity I know them. But what is wrong is wrong. What am I asking? I So am who asking. next after Vedanta? No, because if with whatever documents what government has given us, these are not my document. These are assembly answers which the state government has given. These are RTIs which government has revealed. Basis the RTI answers, we are asking the government, and what am I asking? I am asking that the dues which are there, which they have not paid, to collect the dues. Which other mine owner you are going to attack now next? No, it's not about attacking anybody. It is about the right. You see, today from 2012 to 2024, that time the loan was 5,000 crores. Today the loan has gone to 35,000 crores. म्हळ्यार तुज्या आनी म्हज्या माथ्यार 2 लाखांची तलवार आहा. आमी आतां हांगा उलयता खरें, पूण आमकां 2 लाखांचें आमचें रीण आहा. सो नाव हाव टू वन सायड गव्हर्मेंट इज इन्क्रिजींग देयर लोन, दुसऱ्या सायडीन जे ड्यूज आसात ते सरकार रिकवर करना. आतां क्लासीक एग्जाम्पल म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी वीच वी आर गोइंग टू गो नाव. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी वेर वी आर गोइंग टू अटॅक. थंय 1,432 करोड रुपया बाकी आहा जे सरकारान रिकवर करूं ना. कंझ्युमरांचे इंडस्ट्रियल कंझ्युमर गव्हर्मेंट ऑफिसीस हांचे सरकारान पयशे वसूल करपाक दॅट इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट स्टेप. आतां तातूंत समज जर कोणी कोणाचें समज जर नाव आसा इन दॅट लिस्ट, देन आर यू गोइंग टू से दॅट आय एम अटॅकिंग वन पर्सन? आय एम व्हेरी क्लियर. तुमचे काँग्रेसवाल्यांचे नाव ना न्ही भितर इंडस्ट्रीन? नो, यू चॅक द लिस्ट. what I'm saying is I am of the strong belief
that any individual may be affiliated to any political party, if he is if he is in wrongdoings, or if he is in a what you call that, if we don't pay all this government statutory whatever are there, I think that's wrong. रिकव्हरी करपाक That has to happen. पूण लिस्ट पळय फ्यू ऑफ युअर फॉर्मर that- सीएम्स आसात त्या लिस्टान इंडस्ट्रीज No, today तातून आमच्या पार्टीचो सुद्धा जर मनीस आसा, आय एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज इफ ही ओज ही हॅज टू पे इट. सो वी आर गोइंग एज पर द डेटा वॉट गव्हर्मेंट हॅज गिवन अस. This is not some personal vendetta, or I don't have any personal vendetta or revenge on anybody. I am fighting for the rights of Goa. अरे ह्या सरकारान सांगले की 35,000 कोटीचो झोल जाला, काँग्रेस सरकारान केला म्हणून सांगले 2012. गोंयभर ढोल वाजयलो मनोहर पर्रीकारान. जेन्ना सरकार हांचे जालें, तांणी जेन्ना परिवर्तन सरकार हाडलें, तेन्ना ह्याच लोकांनी ते 35,000चे 3.5 हाडले. बट दॅट मिन्स तांणी लोकांक फटयलें की काँग्रेसीन स्कॅम केल्लो म्हणून. बरें, तुमी ते 3.5 म्हणल्यार ते 3.5 तर रिकवर करा मरे. आतां 10 वर्सां 12 वर्सां जालीं तुमी ते पयशे रिकवर करना, तुमी तांकां फ्री हँड दिला, कांय कंट्रोल्स ना, आनी जी इंडस्ट्री तुमी बंद उडयली ती आज तुमी चालू करपाक फेल जाल्या. सो आय थिंक दीस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द गव्हर्मेंट्स पार्ट. सो बॅक टू इलेक्शन्स जाले, हे स्टार्ट जाले, These are all तयारी स्टार्ट जाली, कॅम्पेन स्टार्ट जाली. these are all issues जे ग्राउंडार आमी लोकां कडेन संपर्क करत आसा. आमची कॅम्पेन ऑन ग्राउंड इज गोईंग ऑन, की आज हे सरकार फक्त घोशणा करता हर घर जल, पूण हर घर नल आसा आज, पूण जल आहा नला भितर. इलेक्ट्रिसिटी जे सरकार सांगता की आमकां सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी आसा, थंय हें सरकार ताचेर एवरी इयर ऑन इयर जेन्ना कमिशन येता तेन्ना प्रपोजल दिता वाड करपाचें. पूण दुसऱ्या सायडीन जे क्रोनी डिफॉल्टर्स आसा, इंडस्ट्रियलिस्ट हू हॅव नॉट पेड, तांचे रिकवर करना, पूण कॉमन मॅनाक त्रास करप, कॉमन मॅनाचेर बर्डन घालप. पेट्रोल वीच आय थिंक इज हर्टिंग एवरीबडी टुडे. खंयचोय मनीस आज पेट्रोल किंवा डिझल हे गाडीन आपल्या घालून तो ट्रॅव्हल करता. आज प्रायसीस तुम्ही कम्पेअर टू 2014, 2024 खंय पावले ते पळया. बेजीक जे कुकिंग ऑयल आसूं, आमचे कडधान्य आसूं, खंय पावले. इन्फ्लेशन इज रिचींग द स्काय. बीजेपी सरकार म्हणटा GDP वाडटा. GDP वाडटाले, पूण प्रत्येक मनशाचो पर कॅपिटा इन्कम वाडटा. मनशाचो पर कॅपिटा इन्कम वाडत ना. सो हाऊ कॅन वी यू से दॅट दीस कंट्री इज डेव्हलपिंग. पर कॅपिटा इन्कम फक्त 4 लोकांचो वाडटा ह्या देशान, किंवा 5 लोकांचो वाडटा आसतलो, हू आर फ्रेंड्स टू मोदी. क्लासिक एक्झाम्पल इज दाबोली एअरपोर्ट. दाबोली एअरपोर्ट प्रधानमंत्री दोहा वता, क्रोनॉलॉजी समज आता, प्रधानमंत्री दोहा वता, 12 दिसांनी कतार एअरवेज डिक्लेअर करता की आमी दाबोलेच्यान मोपा शिफ्ट करता. पळया, हांचोच कॅबिनेट मंत्री गोंय राज्याचो सांगता कितें की GMR सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडटा. दॅट मिन्स GMRन प्रधानमंत्रीचेर प्रेशर हाडला. ना जाल्यार प्रधानमंत्री दोहा वता आनी कशें हें जाता. सो आय थिंक दीस शोज दॅट दीस BJP गव्हर्मेंट इज फ्रेंड ऑफ दोज फ्यू क्रोनी. म्हणल्यार पयशे जे कोण क्रोनी हांचे फ्रेंड आहा पळय तांकांच वयर काडपाक, तांकांच पयशे करपाक, तांचे कडल्यान चोरपाक त्यो वाटो काडटात. तांकां कॉमन मनशाचें कांयच पडलेलें ना. दे आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट द कॉमन पीपल. टुडे सावथाचे तुमी आज लोक घेयात की कितें जाता, दाबोले इज लायक अ सेंटर टू फूल गोवा, वेर एज मोपा बिकम्स वन एक्स्ट्रीम कॉर्नर ऑफ गोवा. तुका काणकोणच्या लोकांक मोपा वचप इज फार ऑफ फॉर देम, बट काणकोणच्यान दाबोली येवप ऑर पेडणेच्यान दाबोली येवप इज लायक अ सेंटर पॉयंट न्हू. सो ऑल दीस इंटरनॅशनल फ्लायट्स वीच वर कमिंग ऑल दीस वायल टू दाबोली, आय थिंक देर वॉज नो पॉयंट इन डिस्टर्बिंग देम. तुम्ही जर तर ट्रॅफिक मुवमेंट ऑफ टुरिस्ट वाडला तर डोमेस्टीक न्यू फ्लायट्स आतां तुमी मोपा दिया मरे ताका. बट ओवरऑल वी हॅव टू सी की वेर गोवा इज हेडिंग, की आमचे गोंयचे अस्तित्व, आमचो गोंयचो कल्चर, आमचे गोंयचे हेरिटेज, आर वी लुजींग इट बिकॉज ऑफ ऑल दीस थिंग्स. द कायंड ऑफ बीच टुरिजम जे जाला किंवा वाडला, ज्या प्रमाणान जे डोमेस्टीक टुरिस्ट येतात, दिस इज वॉट वी वॉन्टेड.
because tourism might be in all, I mean, we can have hinterland tourism, we can have medicinal tourism, we can have health tourism, which government is not looking beyond certain points. Government फक्त आसा ताजेरूच ओवरलोड करून ताजेर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तो आमचे कडेन कांयच ना, जे नेचरान आमकां दिलां तें आमी एक्सप्लॉयट करता. बट हाव लॉंग is this foundation we are putting for our next generation to come? आज गोंयकारांक तुका जॉब मेळपाक तुका तळमळटा मरे. जॉबाक लागून फॉरगेट अबाउट गव्हर्मेंट जॉब, बट टेम्पररी जॉबाक तुका आज लाखांनी पयशे दिवचे पडटा. These are the issues which I am sure people of Goa are going to vote for Congress, because we are trying to reach to the people, we are trying to hear the sentiments of people, and we are going to give them a governance which people have seen पयलीं की काँग्रेस पक्षान सदांच लोकांक जाय तशें गव्हर्नन्स दिल्लें. दोन्ही सीट जिंकले म्हणटात. 100%, नो डाऊट अबाउट इट. ते बरें करूं. परत एकदा येतले आमी तुमचे कडेन आणि वेळ घेतले तुमचे कडेन. वन्स युअर मॅनिफेस्टो इज आउट, वन्स युअर कॅन्डिडेट्स आर आउट. खूप क्वेश्चन आसा. थँक्यू. यू हॅव टू आन्सर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स, मेनी मोर क्वेश्चन्स, बट थँक्यू रायट नाव तुम्ही वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष गोंय काँग्रेस समिती. ते म्हणटा की 3 जाण सावथांतल्यान आनी 2 जाण नॉर्थांतल्यान स्क्रिनींग कमिटीन शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा. खंयच्याय वेळाचेर उमेदवाराची नांवां येवपाची आसा आनी ते म्हणटा दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमी जिखतले. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. कीप वॉचिंग. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता.